На 94-м году жизни скончался Лютфи Бекиров, ветеран национального движения крымских татар. Проститься с ним в село Лабаш-Кунрат Амурское Красногвардейского района приехали близкие, односельчане, активисты, общественные деятели. Лютфи Ага одним из первых включился в национальное движение крымских татар, будучи рядом с такими известными активистами, как Джеббар Акимов и Бекир Османов. 55-56 yıllarda Milli Hareket endi birinci adımlarını yapkan vaxtında o meşhur başlayımız деген мектепni ille Lutfi Ağa Bekirov alып ketken edi. Джеббар Акимов оңа ишанды bu mesuliyetli bir ishni ve Lutfi Ağa Begabaddan Ferganaga Bekir Osmanovga Milli Hareket'in temel taşını koygan insanlardan birisi. Yani Джеббар Акимов, Bekir Osmanovlar arasında böyle bir vastacı edi. Onların en yakın yardımcısı edi. Onların bütün sırlarını bilgen bir insan edi. Men Lutfi Ağa'dan yaxshi tanish edim. Tap o'zim ko'chib keldim 87'nin sonunda, 88'in başlarında da. Bu vaqtda bir Kırım'da biz de teşebbüslerden yedik. Son bir mesele çıksa biz mutlak gelip ondan danışırdık. Büyük tecrübesi vardı çünkü o belli adam, o tabi Джеббар Ağalardan konuşan adam, onların yanında olan adam. Yaşlarımızga büyükten büyük bir örnek edi o insan. Lutfi Ağamızın bir arzu niyeti var edi. O yaşama kesim de bir serbest ana vatanımda yaşama, torunlarım serbest vatanımızda yaşamağın korerim dep bek umutu büyük edi. За политическую деятельность Лютфи Бекиров был судим 3 раза, но это не остановило его на пути к цели. В 1968 году семья Бекировых вернулась в Крым по вербовке, где Лютфи Ага продолжил борьбу. Он был активным участником всех событий, связанных с судьбой народа, болел душой за крымских татар до последних дней жизни. Biz onu gelip ziyaret etken edik, sağlığını sorap. Ve endi ketken vaktinde toktatıp tekrardan aytdı. Bakınız dedi. Bana yaş nesilge anlatınız. Milli Hareket devam ete. Biz ketermiz ama Milli Hareket toktamayacak, devam edecek, kureş devam edecek. Allah rahmet eylesin. Hakkara rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Hakkara rahmet eylesin.